530 Akhai Sarjaya Katha, retired IAS officer, Lapen non alang li APHLC long, Ame Puki Bom long, Pasi alang li pandemic, Kipating, Ben Studio long, Kimampon, Poting, Control. Radong sir. Lapen adum tudu tulang, ilitung long, Akhai Dipen Rompi, alang li Agriculture Secretary long, in charge, Lasi alang li pandemic, Pinang li studio long, Kipapen alang li nang sitong apotame, alang li pandemic, Ting Pono. Lasi non dam Piluna, Pinang li 533, I episode long. Kopia putak sini tum citan pon jima pun hala dak tok eno. Lasi jasimet 533 episode nong citan pon jike lake. Article 81 made Bharat cari arom alolong gitu. Angdeng pi trok nerke baisi 81. Kopi mah lah 81 article along non itum citan pon nang lasi aprangsi. Ni akhirnya sarjaya kata man siapor pipon po. Lasi non lamang so article 81 long makan no. Composition of the House of the People. Lok Sabha long proportion se ki same ma ba halada asit ki pakam ki pakbat lapen boundary rason constituency ke thak bola hai alam se dak gulo asin non lada kiram tang laso delimitation mate sit ki pakbat MP asit mate members ki pakbat je fancy pinangan non NDA government mate la BJP led government itu pinangan lapuson bill ke banjir fancy for ilo setame alliance atum opposition alliance tum kan tanggap penapot labang so bill bang ke khang cek pasti la so putat aprangsi neli ke batam banjir pan la ke ai saja ke thar fancy ne dinon apor bi pompo la so pine di dipen rong bilang putat dak non nang ni panse apor bi ponosan karena India a constitution angdeng pi from Nerkebra C81 along Ulo the composition of the House of the People. House of the People ke Parliament अपन लो हाँ दिल्ली से जो लगे लोक सभा अपन लो House of the People को सिपु हालादाक a member को अन सी दो नहीं मा वालाम सी ला Article 81 along ke top. Halo bang sohut ke bang Constitution ka selamatum aning me et at apojo. India asu chinghon nangi kwa lamang si jasime ka piti. Lama si halatum toglo je amuni koan si geduma halaan representative mane Allah hadat parliament lo pangi dunra kama pe claim ja phan ko anai ma pu invite nai amunit aphai ko ando ma pu lang si salam nang ji pulo amad non bang ke RDC है BJP तुम के claim bang ke BJP RSS तुम के claim bang ke la North India amunit atu Abinong ke ako alam men pudam etlote kanto we North India munit tunggali lata hala Aryan po tumabang Aryan po tumabang Brahmin Kayastho Kshatriyo latu abang latu mabang Aron kasela mahut amit hang atumaphan ajakong kacipi ong yepan hala South Anatu ke doge Drabir atum pulau lapen ilitum dak North East Anatu ke do lapen ha Nepal ke dai Anatu ke do mane ha Kashmir ke do laihu ke ilitum Mongolian akhai pina nasila Mongolian akhai pen Drabir akhai atum phan la Aryan atum ke saktip dia pat kai kita Arung ki bi ver dia pansi alang litum bidikang lim pen claim lo bidikang lim pen claim lo pohelo log asilam ke mo pinele silam pusita amunik ke ong atu komat ma halada vote piye pojo vote endia pot ari le ne apa si rungi kalite kagos long na ka orgi kalite popilo ne ke ber khai do la to yes or no pupu halada parliament lo nan si kroy dun ma nan si kroy dun de ma pu
hala bamun khotrio tu ke claim kang tung apor bang nang si kroi dun tu amunit ka pe omunak dia pansi hala tu ke claim ke Uttar Pradesh pen one Pharu Sira in Koi MP pe do popular Pharu Sira in Koi la pen Bihar pen kwano ne do pig hadakta pape do oji polo claim la pen Delhi bethe pen Rajasthan bethe pen pape do oji polo an ke hala area na tu high thor repo India lo in area na tu chahilong bom po aning ka hangali itu Mongolia na khay tumke la pen Drabir khay tumke Drabir polo te la abang ki ga tuma khay la sa ke be tuman ta lo la pen hala South India na tu ke do Tamil Kerala Bethe Andhra Pradesh lai hui Telangana bethe ke do amunit dom phan ke sak thip ji polo kama tha ke sak thip long ver ki avansi alang litum delimitation pusi puson MP a constituency MP a homosti kolosi ke claim nahi ma puke la thuji ke la ra la ilitum phan pe komunakra halatum phan ekdom pe omu pigje phan sialang litum ke claim la ame hala ke claim ita la ta chalak ola arlo so phan ta putak arlo so phan ta thom kep bang pharo mong la te bang thom kep ke arlo so nan ji wele la amar lata ke claim mange hala arlo so anda bamun khotrio tum rai se nahi pa bang pulo an ke hala tum si a ke thie tum ha se po bamun bu eli tum chini la ga muni da khai ge di la ke se kar tia bangaling le bamun ka li la so lam mang chini pe me nahi eli tum kar pi tum bisaralam ne li ge kathar inti kathar lo ni tum kar bi tum bom kathar sarpo la karti akam ke the nai tum no ne tum ne li tum the nai lo pural ni tum bamun kali lage ne tum bamun kali intia tum an bamun pupuno lo intia tum da ne tum inti kathar tum da tum Mongolian haisi kente la pola ke ne tum bamun kali no laga ko bamun ke kle ka se plangi ta akam da we akam we laga se plangi ta tema bamun dum da a tribe chotana setan non hala tu a tribe chotana kemati di la hala bang sa tribe tu ka se po omu chot tia pansi la non MP a constituency delimitation ke claim ji pula BJP RSS atum jomatha amat ilitum amunitum ta South India ke do Tamil Nadu na nene ke do atum ke Stalin pudo ha Tamil Nadu chief minister latum hai hu ke bang take o ajo amat hala bidi kanglim nge claim puga arlo ben che char aklong che char dun lap loti amat kroy dun de lo la long Rahul Gandhi ke hai man ne atum ta kroy dun de lo aman non ke laso RSS BJP atum claim ne lo RDC bill wan lo parliament lo bill mane lok islamia pan wan lo document isi isya kita ka gos pen wan lo a bill pula bitu lage isya lok islamia pan halos bill bang a lo pin chong ne lo halos bill bang a ron pin chong ne lo itu khang nun check lo la de khang nun dia sun de ilitum da karbiang long ke do atum hai hui na ba Assam bethe ke do atum hai hui ke itum podun bat dia pon setan non mai ke itum khang nun thip lo lage mesen ala na se hola da aku itum rap tum ansu se ga chini je pan hala da parliament long 2/3 majority pudo din 543 non nobom MP do lo ta se la song bom pen pharo ke thomba la an che don an si isi alo pe pasun ji asiani se ate mulotang te atum majority chi wan ne der amat khang check lage isi opposition atum kang tang ko to singiri jong nam da to sa enu ngai mulotang te di opposition atum alliance group atum kang tang ko si khang long check basi ka check pidu atum mulotang hada MPs to am especially Stalin na ke hai panda churu nang ji alang li hello me ke thok cheng so bil Jepang tang kong pen here pen
banglason claim hai de la si li tum alida da me alang li tum south anathu alida ra tum long ka chali nai do ulang sini di kama thapon sa to kero bipar piglo la sinon puthor dipen rongpi agriculture in charge lo alang ni secretary long dam tunang la sila non la so delimitation apor bill bang puthor pini da li por hilong lo social media long Nagaland MP la so bang tami la non opposition no madriga sab satu je delimitation no hormuk e misel lake kopilo hena jagi la pen women reservation seat kera ekom sorlo to man kera ekom ta misel mo sarang ri pulo he seta hala ar lo jitu state ke the UPA somson Uttar Pradesh lo somson ke 80 plus MPs do da non ke do bom pono tame nasi hada akek the state lo somson jong se ko pi bathui pulo tangte decision making along ke kai ta lo ka penchong along pono tame kai ta la North India amuni na tumsi kai ta chepai pu pot dong ke ko nasi stadium tame south along galong ri bihek la namo pulo tangte population na 1 kilo ali pu chini ja si alang na dum ke la so delimitation na seat mate MP ko bat ma ke chedon de na so pu thak na di kopilo ku especially south alida to masini ri ko south atum thang regional atum hada ka tangka posi lang to mesen posi ni hoda Chulo. La non delimitation of bill ke one yet ke bange BJP tu isiat planning do la bange target dam ke kapre tu hala women reservation fancy la delimitation claim man ko bo sila to tapat he seta di hala women reservation bange 2003 और पासर लो लगे हला एक्चुअल बन से क्लेम के का इम्प्लीमेंट में रेगुलर तो जो सी विमेन ना फान पान रिजर्वेशन अनि के हांगर का बीजेपी सरकार बोलते हा 2023 अब के पास पोर्सिन के इम्प्लीमेंट से रखना पड़तो 543 सीट नॉन द बॉम लो ला 543 am bom pen 33% result lo mati la dak pen pinon women khangge non ke itum la non BJP sitting MP ang bom la tu 12% le women MP ke doge aka prega party jo se ong thu mulang Trinamun to mongo Trinamun to ong check lo women congress tum to ong chela hala tu ke 37% anta le ro tum to 40% women MP le ro tum to seta BJP jo ke 12% si la tum bang ke BJP tum bang ke aning ke hangrek mang mo pen tum ke chingwai sai alam la di area na khai tum India ke la so brahmin tum ke kai ke ta athak se dolong wer nei mati athak alam ningje ake seta ke claim ke la lo seta tum amuni tum bang ke chini tum de BJP pulote la BJP ponme lo chini ke hala arlopen RSS atum planning ko pima RSS ang bong sita hala brahmin atum kamat ha brahmin atum target ko pima hala bangke mat chini dunde da mat dija objective bangke la soposi Nagaland hala ko mane upen ko MP ar so hala thang chini dunde la pen ni thailong ke Arunachal women BJP hai hala tum ta solning jelo opposition tum chok che women tum han seat reservation kerai PL na ka oppose hala women reservation ke tangan lo prang se reserve lo la 543 ang bong pen non pinane 33% di ipolo pipede ipipede ra the banke ami thang MPSC constituency che pegging tum te women tum han na tum la BJP non government do bom hedi la tum chipping tum te si ki P3G banke women tum han PG bonde itum delimitation claim na ko mane alama ngala ko hala MP asit kipa bat long chijia phan nang ka popo nang pau post unde de je phan si la women reservation boke isi abi concession KM kono no itu mangi ke thaman ji ke la haru khora ke ba ke thom long pensi 33% ke swallow to man thanang ko mate
Itum soal Tuhan 33% dapat pidat itu nggak mewang kok. Hala, Nih kania MPS itu tapi pinang kok kahai lo. Hala kemana Omid Shah itu tapi pinang kok kahai lo. Lasana taksi la non union minister dobo matenta amit hang sita binen reserve dam juita hai lo. Lasso chipi intung te ajone si ente akaprek extra kemana penwan chunang po. Extra ke wan suji balsi 850 MPSC pencong nangji pusi la sobil bang kevan la kanon itu Nagaland son a population ta ingat hai itu Karbi Anglong ta puan district at home ta itu ke bang district son ta kali in longar lo oh haranga jauh pen ha duar baguri de ke dam pulo te ni yangi la pen ho guri pen da di Mapurang lang lo tente paane adda pena juane sita itu ma population lang agre a population ki omre ke mopen kubong pula punan mati dila North India ta ho Jammu Kashmir ka bang ali Himachal Pradesh kali la UP Bihar la somalong hai la somalong la area na khai tu mopen kubong lo Brahmin itu mabang, Brahmin itu ke kai kita ruler si ceplang mangkang itu matung ke, bang tu mangke kai kita sakor si ke anji, amit hang tu mangke kai kita thak si do nai, sita la tu nitu son si klaim ni tu ke la son si do nai puke direct ke pudak dei, sita hala practical bang ke langdang elo te tu ke la lok si dam ni, sila bang mathadun pamikani non mangke lanchol. Laslada ke jobun kan tu manglayan no. डिलिमिटेशन ले क्लेम ही तकलेम एक क्लेम में है सेता लादा प्रोसीजर अतेंग पेन हला के क्लेम ना जे अक्रम अतेंग पेन तुम क्लेम करते सेंसस क्लेम ना फ्रांसी गुजरात आरसी टेक्सचर बांता क्वेश्चन रेसुन सेंसस क्लेम क्लिपिंग नॉन उत्तर प्रदेश असम से 80 प्लस 80 पे नॉन 100 एबव सीट का सलामी पोटे लगा चौक चिपी लोग मत हो डांग फांसी जिलांग गोंगलो तुमके इंगे बांग साउथ तुमके रेसे लासी लातुम नॉर्थ इंडिया मुने तुम kai ta decision making om ke sak thibia pan ki chot deje phansi ki chiklem mo bang chini de lokmati la si ma handa ke ka opos la le la se procedure te ngulatan ke census claim si la soteng men ko an ma ke thak nai thak dang ni puta ke me kai ta la soteng si claim bo la la hai ko ala tum ni tum ke muni da phai do olo la posi ni tum IMP tenang oji boleh Angge cekana ling tala pupulate MP ador moha tala tumsi omu chot kai kita omu pikpo la itum han la ake om ie tum angge dong thi pulong wer pala tu ante India ke osomar pe do nang ne pusia arul dobo arul do osomar pe do nang ne inut bahini si pe do chot nahi pu ante hala UP, Bihar, atung gende la bangsa rule ke kroy credit loge, la so abamun kotrio atung la so rule ke kroy credit loge. O somar pe ong edet dangi pu kipu alam, atung kroy krisi o somar pa pe do OTTC non apai ong re la tu. Ante halatum ta aron ke kroy krelo. Te aron ke kroy kre parle MP a phai pe bat nang i pulo tak te hala tom han boxi si pichu je plan det ko bo o somar pe do o pasi boxi si pichu je plan det ko andela a rule si ke kroi nang i pu India so ta puhul pudang te la tum la a rule ke kroi krera o somar pe do o to man ke hasti si pinangian te ne tu nang tum do o lo por MP abang pekom nang po pusi punang po nang tum hasti po nang pusi punai ay non ke itum somar pe ong ede titilo north east na tu ke itum Karbi itum Naga tu manta o somar pe ong ede titilo Ohomia tu manta lo ay non ke itum hansi hasti na pitu o somar pe ong ede pe ampasi itum si hasti ke potuna di Kalimangalang ande aprang ne jong si mopen da pulo ye rule si ke kroy nang ye law si ke kroy nang pulo tante
la UP Bihar to man MP aphai ka pe bat pugali aphai ka pe kong ni la to man pia polo tu somar pe ongre government na rule progress lo kan tela tu apola to man hasti pinangi o somar pe bat na report apar MP ka pe kong ni la to man pusi li tu punai abinong ke jong si pirthe thake law si ke the ain si ke the pujong si tum pu tamte India government da law si ke the pulo ain si ke the pulo andela so lama bang phai do olo pot to bang pe por la tum law si ke the palam pe por ning je de tante pot itung demand nahi bang ke nitum north east na thyo bang ke nitum a law bang kroi o posi o somar da pe ong identity lo Tamil Nadu na tuta South na tuta law alam ke kroya potsi death a law alam ke kroya potsi o somar da pe ong identity lo laport na tuma phan MP aphai pe badnam bola tuma phan la rule ke kroy tuma phan hala UP Bihar to mange rule ke kroy krera o somar pe do to mange hasti pinam po MP pa pe kong nang bola tuma phan la son si li tuma thanang jong si a rule jong si kroy nang yi pula tante ako pugali pulan de la ke ahok lo family planning nang ni puthip no nang je pilo nang yi pu puwe pilo la India government tum family planning nang yi pu puwe ke ki o somar one child policy pu ye two child policy pu people nang ning je ver ninge ye de non te kadu eta pe dobre henlo la silai hoi ar lo alam bidi kang lim la bamun khatrio tu area na tum ke claim bidi kang lim alam chini dun si neli tum APHRC tum ke osomar bang kep dolote boxes ki piturong lo ni tum bang athema ni tum chini la North Indian UP Bihar tu kacalak sewali osomar pe ong edet nang pugala itum halim nang tum pe ong ri po bang ame thang pe kam bo ma tum bang lapor lage itum lage chini nang pola solam bang itum ludu nang nelu la solam bang nasi aholam no nasi hadak itum kaira se thamra no political science long dai tum porhi kon long no chari kon long no nasi siap det kimi pulotang te son priba asonamu pe do ponai nasi aprang si e do nai ba kela lo ele tum a territory ne ele tum a boundary lo itum along ri area do nang po la pen nomor hini ba ke population la armu do vek nang po armu doan si ilitum isya det mate itum state kache hang oke chok lim armu do lo plo tang te government tum tai kum ardina pipon po la pen ke thoma bang ka la no government itum donang ko government lagi sing na muni doni muni da mete ko pilo government ke sing po la lo ma di la pen last bang ke sovereignty mane independent ilitum nonson itum state long lo tang te ilitum karbiang long da karbiang long government ku sitai tum pier long po si bang kan chiki ke pin ben tume thang ke cha cha long long po la lo la si non itum da kachini ko nai ke la lo itum cherok dum tok nei cherok dum tok te lo tang te non na kai ke arom ben si abang software the ke chari pot ilitum ke virun prung ya phan tame itum ajir ding o ede si la si non BJP government phan ke ha saralom anda kari jegang selo unke claim kontak aron re pen sila unke claim aning hai aling rule of law mane aron apra afansi aprang pedam nangi peja konangi pusi ke tok rule of law kolong constitution long seta non ma rule of law amang ar juje si ame hanga ning hanga ling si non NDA made BJP government to ma claim kon la sira tum na me non aning pung aning ke jangje la pen aning ke dok dia 5 bat piglo la pen kan biang long tunda arat tame ame krang pom si chini pom sa na si tum tame isia dia itu malong ri pa messenger panke itum government ba tum la ni ke la ja kong itum kai da pulo itu mari deng long situ atima democratic country itum che thamre lo sa pen tame muluk pensi itum adyat dia ke pangri public itum vote pidum si itum MP MLA MEC pe man si
hala tumban toyum si itu meaning ke hanga tengpen government apan lam pe than si itu ajak kong nangwan pitu po kasi non labang so ajak kong pawan je pan dipu LC pen tum ake sarjai ka thar pan si toyum no la pen amri a constituency ke ake hai Vikromansi kon si toyum no alliance candidate pen asom tha taksi rong khang ba ke Agustin Inhilo apen bukajan LC pen bangke Rotonin kilo, lapen Hawra Ghat bangke, Ladang bangke isi, lapupu tak thurji ku, Kongres tum tak thurji, lapen lapu EPHLC tum tak thurji ko masih, dak bangke kithuran hingga hanga candidate tum do ko amat friendly, mana dake friendly contest lo, pupu, tapi hingga hanga tendensi candidate place lo, lalu masih akhirnya kilo, atau kami tum handame, masih tum kamat haji celar pon na, lapen arom kami itu ansusi cari pondom na itu cekan cimum bom te itu tek pondom nasi accord olokot nengwe talk show on 60 to the Constitution of India and Autonomous State 533 episode long itu hek pada cekan dam kelahan lo delimitation alam lapen women reservation alam and part of in future kibangcina awi pan karbiang long itu state kosong si kelong poma lapen cerok tok pen itu kidupon Uson men si itu image mah pakai government itu mah kelar bangga kenak so. Delimitation ko karbiara tenge chini ne de ye. Delimitation ko gala Ohomia deng tu homosti ko hai. Constituency kulo. English penge constituency kulo. Karbia along ri kulo. MP inut MP lah bang so along ri lo ko awan jong si pe ong muchon ki pelate la so along ri pe komut PB muchon nang po gadi aka prek pen pangui si aka prek along ri pe do tu nang po la ke claim masih delimitation ko ke flat ko lo bido ke long ri ke flat lah Mesti punon yang to peneng we Nabang so talk show bang itu pansi kang tono masih akhirnya sarjai kathar nang lipan kami akhirnya people pilosar akhirnya apor duri setame nang li nang setong nung teka pot nang lipan kami suri kadong pi baca tono tapi akhirnya depend on pi agriculture secretary in charge nang lipan kami akhirnya pi tono apor duri setame nang beje totame nang setong nung pot nang lipan kami kiro si baca tono masih jepo jepi lapen don rap kita keting itu mana me nang itu pancuning ripono labang so video itu masap so nasi tame itu karbi itu nda sap so amek cingpuji mene lapen kamatha parsik ponji mene pusi mene itu labang so catai pen lam tes tame itu cai pon bom lo kita lapen kacinya so an tame ninje pon bom lo nasi nang itu pancuning rilo nang itu channel lame nang subscribe donika nang follow donika lapen share ponika itu kecilnya sonal tapu bak pon lo itu gian bangke kam pon bom po multiply pon bom po ansi itu resi itu update elong ri kai elam iki juntang atame itu cepe jokonji kasi peneng ga talk show bangke na pansi kam pon lo kadu gawe phandame ajo kimi kardom